yafqahu qawli. Wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari mga kakasih tiranan, alhamdulillah, tumawa kita niyo pengajian daing ayat Quran maha mulia daing suratul Hujurat, firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Serta demikian daing surah Hambuuk ayat hanggatus tagkay mantagupat daing surah Ali Imran, waliyabtali Allahu fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidatis sudur. In kamaksuran sin pengajian tawak tu insyaallah subhanahu wa ta'ala tungod paamoy in uujian sin Allah subhanahu wa ta'ala paamoy bigi jantong sin ipon niya amoy in hasupaya humugot kumamdos in pamaugbog doon yang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala labi-labi na in inikatan subay na to kajakahan marayaw in pangatayan na to at tawain jantong na to karena amoy ni in sa laggo-laggo nikmat dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin amoy mahinang siya sawasa sumagpak kita madto pahadarat niya karena in Allah ta'ala suci malano di siya tumayma haipon niya bang bukunda siya malano. Karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam diaak niya amuin mamaita haipon niya amunain kita umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin uno-uno kataan amuin hikarayaw hika hatul sin pakarajaan nato halawman sin gumiini. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Jum'ah ayat 2. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Biyata doon ini in Allah subhanahu wa ta'ala amuin nagpi daak pini ang papini daing mga sarayaw-rayaw ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala indiaak niya kahinapusan in siya dain mga di makaingat magbasa iban di makaingat magsulat daak daing hatumpukan sin mga sila at initumpukan sin Arab daing bangsa Quraysh amoy in hindo kanila mamas kanila si mga ayat daing Allah subhanahu wa ta'ala sarta manutsihi sin bigi jantong nila iban manghindo kanila sing kitab amuin pian aug sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta sin amuy in paglilay sin uno-uno na kabayaan sin Allah ta'ala hipahati haipon niya Manayin pagyanulong na hikmah, mana sin hikmah roon hay ni sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kamatanan niya long niya in kaunan nila haamin na kaunayad to in sila
amuyin sa laong-laong matarang dahil nga mga kakahinang. Karena biya na sinagi in Quraysh, amo na in sabang-sabang sa ring mga Arab, amuin laong ta di matibuok in Arab, bang aon doon haon, timindog dugaing dahil habang sa nila magdarungan sin pakaradyaan nila, buat malingkan bang Quraishin mapi do naon mahambok sila katan. Asabab yadto amo na in kapi ha Rasul sallallahu alaihi wasallam manghindo sin ini pag-agama. Sampai bita doon hay ni Ibnul Qayyim al-Jawzi rahimahullah, aparman sin Allah Ta'ala suratul Muddassir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Ini kitab para Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya iban sin pamakay mo na sutsi hasiya. Doon hay ni laung ta na ijma ingkatan mupassirin dahil nga mga salap sampai mapuas dahil kanila. In pag-ianon doon hay ni amin tamungon hipasutsi, in maksud niya amunain bigi jantong sin kita. Amo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Karena mahita yadto sabab in bigi jantong sin kita ini ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ri kita makapagbaya sin ginhawa waranta. Sarta nakapatiut in Allah subhanahu wa ta'ala kaantara sin ginhawa waranta iban sin bigi jantong ta. Allah ta'ala rin makapagbaya harwa pakaradyaan, harwa ini nasabot yan. Sarta sin nagpapanjari. Iban sin nagbabaya. Akatan kahalan sing kita. Naman jari biyay takato doon na surah Ali Imran, amoy into kasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in bigi jantong sin manusia. May tanya to kasun karena kitaon bang biya diin in kamat tanan sin daawa sin manusia amin kiabtang niya sin simud niya bang miya kadda ka imbigi jantong niya yadto ini nagda sing kamat tanan katarangan amoy in gimwa maripagwa. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala kaingatan niya. Bang unin tiya tapoksin bigi jantong si manusia. In Allah ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in katitipuhan sin mata iban sin tiatapok kalawm sin bigi jantong sin tiap-tiap manusia. Kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala yan. Na ini kita mga katawtay manghuran, tukason kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahapon may naat. Doom adlaw. Bang kita nagdaawa in kita Muslim. In kita mu'min. Kita doon haon bang matan kain ka Islam sing kita. Pagyanon ka Islam, matan kain pagmalila ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, kiabtang sindila ta, sampai gimuain suarata, sin iniway pag, inituhanan do kaing buat malaingkan siya, wayron hikaruan niya. Amo ating kabayan sin Allah ta'ala, iniingaton day nga ipon niya supaya haadlaw akhirat, madawhat niya in kalabyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin piyatarang kato taniyo sin pamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha amuin laung ta iabutan sin ini panghindo sin Tuhan Rabbul Alamin kaniya, sarta bukunin katantan kaingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kalabyahan dahing hatuhan to Rabbul Alamin. Na in kita tukasun, ujiun kita, sulayan. Labi-labi na, bang
laung ta timubuing kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haipon niya, doon hayan amuan in puspusan niya laung ta ini sulayan kitaon bihan sa taujion sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sulayan kitaon bang biya diinin kamatanan sin pag-ianon ka Islam iban pag-iman. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha idza ahabba abdan ibtala. Benar-benar to din Allah subhanahu wa ta'ala bang aun kialasahan niya ring haipon niya, tukasun niya, sulayan niya, ujion niya. Sabab kitaon bang biya dinin darajat sin pag-iman, pag-ianon. Doon ha, bigi jantong niya bang mattanda ka, insiya nagmalila mattan pa Allah subhanahu wa ta'ala, atau wala. Mahita kita makaiyang bihad to. Sabab, biyayta yan si mga ulama. Kaya kan Ibnul Jawzi, biyayta niya, injan tunglong niya, nabahagi nagtu. Kaisa niya, kalbus salim. Amo na injan tung salamat. Hatisin salamat, salamat siya rin ha, ini kasatuan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy in kakahinang niya katan, bang uno in kiabtang niya, amurain halam simbigi jantong niya, iban amurain, laung tajuma turaing ha mga hinang niya, mapatarang niya patuhan Rabbul Alamin din di hawawaw singgum ini. Amo at din pag-ianon, jantong salamat. Ini karuan niya, jantong laung niya, kalbul mariyod. Jantong nasasakit. Amo na yung mga jantong sim mga sila munafik. Amoy limalahil indayaw nila. Kaya kikita nila indayaw nila sa yaon in katitipuhan halon sin bigi jantong nila. Amo adto in nasasakit in pangatayan. Mahita sabab yaonin junkie, yaonin anyaya, yaonin katan halom simbigi jantong niya, di yaon maig. Na inyad tunasakit in jantong. Yaon in pangiaskibbil niya ha ununo. Ha ini pagkahinya mano siya. Bihan. Bang mo kitaon in uyong katawa malingkat na kuman. Sa sumagawa way mo kaingatan, inyad to katantan, biya na si pagyanon sing kabtangan si mga tausog, amun lang niya ini lansok kakwa, bingit halawom. Bihan yan. Naamad to in jantong si mga sila munafik. Na inyan mataod. Sampay sin mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mataod yan. Ba't in mga munafik ini nagpalalahil sin dayaw nila, sin ka-Islam nila, iban sin pag-iman nila, amoy inbibisara nila rin hawakto pa wakto. Sa sumakawa, yaon doon halawon simbigi jantong nila in abugho, yaon doon halawon simbigi jantong nila in, amoy in, muna katitipuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bukon amo in, kiaptang nila, iban sin amoy in, limahil, maripagwa dahil ha mga kakahinang nila. Ini katunilaw niya, kalbul mayyit. Amo na injantong patay. Amo na injantong sim mga sila nagkukupur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo hindi tuod manay mai sin panghindo sin ini daap sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namo to mga katawtay manghuran ha kama Islam. Bango kitaon in kahalan ini na yari di marakan halawman sing kita. Ang kan na subay sadya in kita daran naglalano sin bigi jantong ta amoy in lano antasin amoy in makaig kaniya amo na yung kaiklas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy pakpak siya sa roon doon, bang kakaunan sin kaiklas. Bihan yan.
biya sing katakabur long tasin iblis, inyan wayroon mahinang niya, bangaon ka ikhlas, sin pag-ianon mu'min. Sabab inyan, sambil biyayta sin iblis. Amuray mga mukhlasin, hindi niya masasaw. Na amo at yung pag-ianon, kalbus salim, amo na yung nagdarasin jantong salamat. Karena yaon, di makaig, in amoy in launta, jantong nila bulat, di magtug, harap patuhan Rabbul Alamin. Bihan yan. Launta, insya, misan yan naghinang, uno-uno yung mga hinang niya, yaon na siya nanganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di maig bihan. Amo na yung pag-ianon doon, launta, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. In mukarna niya, biya sa pantun ki, kita niya Allah ta'ala. Nabang niyari kakitaan, in mukarna niya, in siya inki kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, way muklas din ha mga kakahinang niya, wat malingkan, bistahon kaniya sin Allah ta'ala, ibadat. Amad to, sabab nagjijikir in jantong niya, daing hawak to pa wakto. Bang bukon na hawak to pag ibadat, amin siyukat sin Allah ta'ala, haamin tiyugilain waktu ruunhan, biya na sin waktu duhur, biya na sin waktu katan sin waktu amunan 5 waktu, doon ha, biya na sin waktu bang dumatong in hambuok ibadat bihan, paamin waktu tiyugila sin Allah ta'ala ipapahinang kaniya, doon han tutugan niya, hauno-uno pakaradyaan, di siya maligap. Amuad tuin, launta, ini sa laggo-laggo, mapatot na to, paamuhon ha, kahuhi na to, dahil di hababawsin, gumiin. Manjari, in kita, amuin, bukon sadya, launta, amuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kiya pangawaan taon, kiya pangawaan takarayawan, iwan singuran, sampai piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin bukon sa jareng kaniya. Bang mapuas na rin kaniya, aun piagbin niya. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, law niya, alaikum bisunnati, wa sunnatil khulafa ar-rashidina min ba'di. Law niya doon kamo tutugha, kasunnat-sunnatan ko. Amin sunnat, pagpatarang ko sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyang daakan kako, ipasampay kaniyo. Biya. Na, iwan lang niya sunnat si mga khulafa ar-rashidin, mapuas din kaniya. Na ini ni naghabuking katan, salaf, as-salih, sampai pajaman na to ini, impagyanon yan, amo na inupat, launta, khalifah, hati niya amin nagdarungan, upat mapuas din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ibn sin Ali. Naim mga ini, launta, hasila upat yaon, in wayroon dunhan, biya mga nagsulang, haamuin, pagpahati kato, tanyusing kahalan sin upat ini, indua, amo na yung sarayaw-rayaw ummat, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo na in Abu Bakar, Ibn sin Umar. Wayroon doon hay ni nagsulang manulang, ingkatan, tibuok doon, haamin dua ini. Amo na in Abu Bakar, Ibn sin Umar. Tumakawa doon harwa isab, biya sin Usman, aun doon kaybanan, nagbisara, haamuin hati niya, wala naka-apas biya sin dua amuin nasabot, nakauna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawa amin nakabutang ha, ini lukisan sin, kisa sin mga sila kiyabin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
timagna in Abu Bakar As-Siddiq, Simon in Umar ibn al-Khattab. Naman jari, in sila ini nagrida na in Allah Ta'ala kanila katan. Katan sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagrida na in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya, in mga sila ini na wayron na pagduwarwa, in sila halawm na kasannangan haadlaw ganakana. Labi-labi na indua amin nakauna ini. Kakasihan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal in sila ini 5 way tutukasan sa bugat-bugat. Biasin 2 panagdaan nasabot. Abu Bakar ibn sin Umar ibn al-Khattab. Biyayta muna in Abu Bakar As-Siddiq. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang timbangon, hibutang hatimbangan. Impag-iman sin Abu Bakar As-Siddiq, hibutang siya hansipak, kif palong ni hansipak sin timbangan. Ini umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katandihan sipak sin timbangan, mabugat pa in isa-isa sin Abu Bakar As-Siddiq, daing sin ini kataan na sin umat. At inirang timbangon in pag-iman sin Abu Bakar, iban sin pag-iman sin kataan sin umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabugat marikan Abu Bakar As-Siddiq. Isa-isa niya. Biha. Sarta in launta kiyarin kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaon diara nila sampai nahinang sipat nila in Abu Bakar As-Siddiq. Amin bang uno imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way pagduarwa. Magtuy siya magkahakat. Way pagduarwa niya. Biha. In Umar ibn al-Khattab, diyang layan siya al-Faruq. Sabab yaon kaniya na in pangingat sin panghindo daing haagama. Iban yaon da isab kaya sakupan niya ingkatandi manjari hinang sampai aon daing mga hinang na hinang niya. Hawak to sin jahiliya. Sabab yan, way makaato ka Umar ibn al-Khattab magpinig si mangi iwan si Marayaw. Siya in labi. Kanangyanan siya Faruq. Bihan yan. Sa subagawa, hatungod sin tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, liyaway sila ini sin Tuhan Rabbul Alamin dahing ha mga tutukasan. Bihan. Dahing ha mga yadto, sampai amin ayat biat battakaina, Suratul Hujurat, ayat 2. Ulaika alladhina amtahana Allahu qulubahum littaqwa, lahum maghfiratun wa ajrun azim. In mga sila, amin iuji, siulayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in bigi jantong nila, kahit sin kabuga nila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tiyatakaran sila sin kaampunan sin Tuhan Rabbul Alamin, iban sin tutungbasan balkala-kalaan hadlaw, gana-gana. In ayat ini, biyayta kato, ni maog doon ha, 2 ini. Tiyukas sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuna in Abu Bakar As-Siddiq, iban sin Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Ingkis sa doon ini, launta, amunain, ni mauglong niya, in ayat ini, intiudyuhan, harwa sahabat, al-Jalilain, Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar ibn al-Khattab. 2 sila ini. Amuin sambil timaasin, suara nila karwa-ruaha darat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inyaon pianglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala di manjari makataasin suara sin siu-siu daing hasuara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yadto. Naman jari biasa pantun naguno in sila yaon langta riwayat sin Bukhari
riwayat din kan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, amin pagdatong laong Yasin, ini biya mga tumpukan si mga Banu Tamim, harap pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laong sin Abu Bakar as-Siddiq, Rasul sallallahu alaihi wasallam, pini niya Hiqaqa ibni Ma'bad ibnu Zurarah. Laong niya hinangon amir biha, ikwan na, Al-Qaqa ibni Ma'bad. Laong sab si Umar ibn al-Khattab, radiyallahu, subay lang na hikwan, Aqra ibni Habis. Naroon na nakasambag na Abu Bakar as-Siddiq kaniya, laong niya, wayro ni sab, kuan mo bihan. Deng sin sumulang kako. Laong sin Umar, wayro laong niya, bukon ako sumulang kay mo. Doon haon timasin suara nila, hati na nag-discuss sila karwarwa, sin parkala, iyon hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na yung kanaog sin ayat, la tarfa'u aswatakum. Ayaw kamu pataas sin suara niyo. Fauqa sautin nabi. Makaliw rin sin suara sin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dain hamanga ini pangadjian beta kato tanyo sinbian hadto indayaw nila in pamogbog nila hanasabot tayo tulimabay buat malaingkan liyabay ra sila sin Allah subhanahu wa ta'ala daing mga pakaradyaan bihay ni amin suway tuod to kasod marayaw amin sampay manahot daing mga hinang di manjari subay sila yaon makalabay bihan yan nabiya din na hinang mabugat bihat to hati niya in pakaradyaan maksud ha supaya masutsiin pag-iman sinamuk-pamuk den kato taniyo amoy in malanuin labay na to dan di hababaw singgumi ini madto sampay pa makapagbay mataiwan sin Allah subhanahu wa ta'ala amotin kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin sabab in Tuhan na to Rabbul Alamin di siya tumay mahaipon niya wat malaingkan subay siya malano sutsi sabab in Allah ta'ala sutsi siya iwan malano siya. Di siya tumayma bang bukon darihat tin sipat niya. Amo yan mga katotay manghuran haka may Islam. Sabab yan, habiya ka ato subay kita maayad deng ha maayad labi-labi na parkala pag-agama. Di kita manjari magkabtangan doonhan labi-labi na parkala bukod na lamud ha agama Islam. Wala na kaya pasampay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na biyay ta inyaon manjari hinangon. Manjari in kita imyan inyaon marayaw hikarayaw. Inyaon wajib. Inyaon uno na kabtangan. Hauno kau nakawaak. Kapatot doon imyan ka wajib. Atawa imyan nakauroon inagi mo intungod paparkala yan. Bukon siya wajib. Way misan nakasud pasudnat sa sumagawa bang ako aun kaharos. Ay ikaw na. Hauno ko nakapatot doon mamayta kaon kaharos. Yato mo na biyabayta. Bukon siya wajib. Way misan nakasud pasudnat. Pag-uus aun kaharos. Biya sa pantod aun iwan mo. Ini lamod kauroon hatuhan Rabbul Alamin naghinang sinakaman niya. Nabiyan yan, mga katotay manghuran. Angkan na, ini subay kita maayad, haparkala bihay ni. Sabab, biya sa pantun, bangkaw himinang sinhinang bukon lamod haakama, biya mo simputing in Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita. Sabab in Allah ta'ala nagbayta, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Adlaw yan na yukop ko na kanyo inakama ko. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Iban, sampur na ko na kanyo inni'mat ko. Doon haakama yan. Atmamtu alaykum ni'mati. Wa raditu lakum al-Islam adina.
iban magrida na ako, kaniyo bang kamu mag-akama sinakama kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihad to. Na in Rasul sallallahu alaihi wasallam way nakasulang patuhan Rabbul Alamin misan hambuok kaptangan misan niat way ruot. Intanda niya siyaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Di siya magkabtangan, di lumagtikin dila niya, di gumawain suara niya, mamisarahan, buat malingkan, subay siya rin Allah subhanahu wa ta'ala, bukunday nga hawa, sinsiya. At inabukunday nga amin, kabaya-bayaan niya, tawapikilan niya, akal niya. Na ang pabiyayaon, mataod, magkabtangan, si mga kabtangan bihan, mga akulong niya, bihay ni. Ay yun hadyalang niya iyanakuan, niya ta ingyaon wajib. At tawalaw niya inhinang yaon bihay ni. Bihat, parkala wala kauliyang, wala kauriyaak, manjarihiminang kau sing kabayaan mo. Na, ang parkala, naglupas kau sin waktu. Hangkan na inyan siya pahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, habuk surah, wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ibot lang sinallahu ta'ala pa waktu. In waktu inirihil ka to taniyo mo rin yung puunan na to. Puunan sing kabuhi na to di halaw man sing dunya ini. Subay in waktu rihil ka to ini maagaw na to ingin hawaran na to makasud mo papag-agama. Agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamin di kita niyo mamindahi sing kabayaan sin Allah ta'ala subay kita niyo magbaya kabayaan niya. Yadto na sambuton na sin hadis kutsi. Abdi, ana urid wa anta turid. In radita bima urid, agnaituka amma turid. In lam tarda bima urid, at'abtuka bima turid. Wala yakunu illa ma'urid. Biyat asin Allah ta'ala, ipon ko. Aun kabayaan ko. Aun isang kabayaan niyo. Napagtulong niya, magrida sing kabayaan kulong sin Allah ta'ala, doon takaurihilan kasanangan haamuin katanaman mo. Bangkaulong nari magrida sing kabayaan ko, doon takaurihilan kabinsanaan ha katanaman mo, kabayaan mo. Wayroon dalaw niya jumatukay mo, buat malaingkan amuraing kabayaan kulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita kau yan? Naamoy at ito insubay, maurul na to, pakaradyaan bihad to. Ayaw na to kalupahan, in mu'min, subay sila lumaway rin katutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. May tatukason, hasupaya maghuhugot impamaugbog niya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na intumutog doon ha, katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala katan pakaradyaan, sing kabuhi, sin hambuok Muslim, tuway we had to in, laung ta labayan sing kita rin di halaw man sing gumini, hasupaya kita magkasanangan dito adlaw kana makadawhat sing kalabyahan dahil Allah subhanahu wa ta'ala nabang muklas din dito hato na imatay man niya kaadilan sin Tuhan Rabbul Alamin impagyanon kaadilan amindulan na sin Allah ta'ala sin pini muriha dunya pangunong kiyabayaan mo na hirihil na kay mo na mo yan na inlabayan ta dua bang bukon pasulga panarka. Di pahadun niya, kiingatan mo bang harap pa kayong kau sumuong. Dahil hakakahinang sing kita na wallahu ala bisawab, dito na hadya patugtungon natin pangadya na waktu ini. Manghumbay da ko kanyang katan. Barakallahu li walakum fil Quranil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li walakum. Min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.